Kilifi mondo neni ogo ombulu kod rieko e kinde yiero mar 2027. Kanowuoyo e kinde romo mar yawo apisi manyien mar duond burane ma United Green Movement UGM e boma ma Malindi, Maraga nokwayo jodak ma Malindi mondo go ombulu kod rieko e kinde mar yiero no. Oywago mibadhi mogo tache pachoka, somb jopuonjre ma ok ni kare kod ng'anyo ma kinde ka kinde kod jotije sirikal, kowacho ni tije ma pachoka otamo jotelo, kendo ni Maraga omedo nobiro neno ni omenda mag piny owacho otigo deo makare. Jiandikisha, lakini muko na ndugu ambao watajiandikisha. Sungumuza na wao wajiandikishe, wakuwe na kura ili siku ya ile ya kura tupige kura. Na kitu ingine tafadhali, watu watakuja hapa na pesa, akupatie pesa, lakini fikiria huyo mtu kwanza, hiyo pesa ametoa wapi? Sio yake. Mjue kwamba hiyo pesa sio yake. Hiyo ni pesa amewaibia, anakuja hapa na wapatia, mnampigia kura, tunaendelea kuwa pahali hapo. Tunaendelea kuwa hapo na zaidi hata tutaenda chini. Musikubali kudanganywa na pesa kidogo, shilingi 500, shilingi 1000. Hiyo 1000 itakuja kukusaidia nini? I hope kila mtu amechukua kura, kwa sababu hiyo tu ndo itatupigania tukifika pale kwa battleground come 2027. Hatuna option nyingine. Number 2, kuna